Chapter 5, 1 to 4. Luka chapter 5, Luka, yes. verse 1 to 4. Sizophe sena ku-11 sis. Jesu ukhetha abafundi bekuqala. Jesu bekeme elisenzeni lwelwandle lwaseGenesaretha ngesikhathi bantfu beda banyathelana batewuva livi laNkulunkulu. Wabona tikebhe letimbili time elisenzeni kodwa badwebi bebaphumile kuto bageza emanetha abo. Wathi asangena kulesinye sato lebesisa Simoni wamcela ukuthi ase akhweshe kancane elisenzeni lwemanti. Wase uhlala phasi kulesikebhe waqala wafundzisa abantu. Wathi kube aqedze kufundzisa wathi kuSimoni ase uqhubekele ekujuleni kwelwandle nehlise emanetha enu nibambe tinhlandi. 11. Bathi kube bakhiphele tikebhe tabo ngetulo elisenzeni bashiya konke khona lapho balandzela Jesu. Amen. Marko 4 verse 40. Wathi kubafundzi nesabani kodwa nendiwa yini lokuthi nibede kukholwa. Gogo Betty ngicela usibongele live laNkulunkulu. Amen. Amen bangcwele. Sifunza la sikujwayele khona sometimes ukukwati noma kukuva live laNkulunkulu likhuluma ngako. Uma sifunza abazalwane encwadini yaLuka, liBhayibheli lithi Jesu wakhanza abafundi badoba. Kodwa wabathola sebacethile ekudoba. Imvo lesingakavami kuyenda ngifuna kusho namuhla ukuthi nginesihloko bazalwane lesithi sinamathela ezwini. Sihloko sami sithi sinamathela ezwini. Ngiyacela bazalwane ukuthi noma ngiyakholwa ukuthi bantfu labatangiva kahle. Bantfu labatangiva kahle. Ngilabageziwe ingadi ya Jesu. Ngoba uthi make madlala nakakhuluma babemetiso uthi live laNkulunkulu lenta 2 yetinve empilweni yemuntu. Uma ngakaphenduki uyakwata bazalwane. But ngifisa ukuthi uNkulunkulu aside uma siphendukile sive ukuthi ngikuphi la kumele sinamathele khona. Uma singakaphenduki sesiyabuka ukuthi kuze ngiphephe ngiphile angigijime ngiyonamathela khona. Amen bangcwele. Lithi iBhayibheli bafundi baJesu badoba busuku bonke. Lithi bazalwane ekushikashikeni kwako na ufunza leminye yemibhalo iyakutshela ukuthi kubo labo bafundi bo Petro lebekakhona phakathi lithi bekaze akufundzele kudoba kodwa lithi ngalelo langa akabambanga lutho. Amen bazalwane. Lokusho ukuthi empilweni yekwati nempilo yekufundza kunetimbo longaya ngekudati kwakho tingaphumeleli njengobudati. Lithi iBhayibheli badoba busuku bonke kodwa bangabambi nayinye inhlandi. Nakule experience lanayo Petro ayisebentanga. Nasekwatini kwakhe akusebentanga. Ngiyacabanga ukuthi balanza nalolunye lwati lebake balisebenzisa badoba bangabambi nayinye ifish. Lithi iBhayibheli bashikashikeka busuku bonke kodwa bangabambi nayinye ifish. Amen bangcwele. Lithi iBhayibheli
kwase kufika Jesu. Jesu nakafika bazalwane, ngoba kufika kwaJesu kuso sonke isimo, kungakwathi lo hlabelelako nasiphi nasimo siyamlalela. Kufika kwaJesu empilweni yemuntu kuletha impendulo. Kufika kwaJesu empilweni yemuntu kuletha direction. Kufika kwaJesu empilweni yemuntu kuletha order. Hallelujah. Bona ubakhanza sebakhathele. Hallelujah. Bona ubakhanza sebayagoqa emanetha. Ngalamanye amagama bathi sesiqedile, sehlulekile. Hallelujah. Hayi ukuthi siqedwe sibambile. Kodwa siqedwe ngoba sehlulekile. Kwangathi inhlitiyo yabo bayitshela ukuthi namuhla kude lesinako. Hallelujah. Sesitawuhamba sinje. IBhayibheli lithi Jesu nakafika ababona sebagoqa emanethi. Jesus. Lithi iBhayibheli wakhuluma naSimoni. Emagama bazalwane noma izwi. Ndothi asinamatheleni ezwini. Angeke kukusebentele ngeke unamathele ezwini unganaye Jesu lo ilizwi, ngoba lithi iBhayibheli waye khona umhlaba ungakasekelwa. Lithi bazalwane konke kwavela ngaye. Na unganaye ngeke ukhone kunamathela kuye. Utawunamathela kuye ngoba unaye. Kwase kufika Jesu ukhuluma izwi. Kungako sihloko sami sithi namathela ezwini. Wathi Jesu kuSimoni, qhubekelani ekujuleni. Ingqikithi yami, inkulumo yami lenkulu bazalwane yilapho. Ikulamagama lamancane lathi qhubekelani ekujuleni. Kwangathi Jesu nakababuka wabona ukuthi yebo ngemlomo wabo bayakhuluma ukuthi sidobe ebusuku bonke asikaba, kodwa Jesu akabathi ukuthi bebadobaphi. Hallelujah. Kungenteka bebafaka emanetha la ngetulu. Kungenteka bebadoba emkhathini welwandle ngoba ilwandle lihlukanisekile bazalwane kathathu. Noma umfula nje wonke hlukanisekile kathathu. Umfula uhlukaniseke la ngetulu la. La ukhanza nemuntu longakwati kuhlamba utamthola phethe ematshe noma tihlahla ashaya la ngetulu la. La ngetulu la uyatitfola tinhlanti la ngetulu la. Kodwa letincane leti sathanza kuvela kuboma kwato letingabati bungoti bokuhlala etulu. Ngetulu kemfula uthola lokwetinhlanti kwetimfishanyana lokuncane lokusengayati impilo. Lokungayiboni impilo. Sinakujabulile kufuna kutojabulela la itule emfuleni. Nalabafana labancane labangakwati ukudoba labadlala ngematshe emfuleni bawajikijele bathi bashaya leti fish leto letincane leti sajabuliswa mandi tiseva mnanzi bemandi. Bese kuba nemkhathi wemandi lapho utawukhanza ti fish leti medium. Awutitfoli letinkulu kakhulu, awutitfoli letincane. Leto ngileti tona leti titshela ukuthi singaye etulu kancane kodwa sifuna sibe lamkhathini asiyifuthi kakhulu phasi. Tiyathayima. Tithi tiyathayima. Tiyaya etulu, tiyaya phasi kodwa atihlale etulu, atihlali phasi, tihlala lamkhathini. Bese sekuba nesihlobo lesithathu leti fish. Leti fish leto tihlala phansi ekujuleni. Leto bazalwane tine experience yekumane tidotshwe tibanjwe kalula. Tiyati ukuthi etulu kunebafana labafundzela kushaya ngematshe batasishaya la. Tiyati ukuthi emkhathini kulula ukuthi ngiyetulu ngibambeke atisahlali la setile phansi. Jesu nakakhuluma nebafundzi uthi kubafundzi bakhe qhubekelani ekujuleni. Bafundzi bazalwane babevele banawo emanetha, babevele banawo emadoba ebusuku bonke lababashikashikeka ngako babenta one and the same thing but abayibambanga ifish. Kwakumele kuze kufike izwi etindlebeni tabo. Ngalamanye amagama
akusadobi experience yabo, akusadobi lwati, sekudoba bona ngezwi leligibele kubo. Ngoba ezwini bazalwane kunempumelelo. Silahleka kangaka sisuke ezwini. Asinamathelanga ezwini. Livi laNkulunkulu uthi nakabhala uNkulunkulu evini lakhe athi liqinisile. Amen bazalwane. Asilo livi laNkulunkulu lelinemanga. Livi laNkulunkulu lingiyebo ling-amen. Ngalamanye amagama umuntu lonamathele kulo ngeke azajaphiswe. Umuntu losezweni. Manje ke bazalwane, uma sihloko sami sithi sinamathele ezweni, labafundi kwangazuthi mhlambe bona bodvane bebangatoyitoya, laba labanye bathi kuSimon, hey Simon, ungadlali ngathi. Usibonile ebusuku bonke solo sila. Ucabanga ukuthi ngiyiphi ifish lesingayibamba nyalo. Simon bazalwane wayekholwa yizwi. Naye bekabonile ukuthi uhlulekile. Naye bekabonile ukuthi kude ifish la ibambile. Kodwa ngenxa yezwi waba nekholwa ukuthi ngoba sekukhulume yena. Start ibamba the fish. Ngoba sekukhulume yena. Uma sifunza kuMarko lithi iBhayibheli Jesu wafundzisa isixuku wabese uyasimukisa lesixuku wase ubita abafundi. Mina ngifuna sitokhuluma ngezwi. Nawe utosi na uhleli phansi ubuka indvo takho ubone ukuthi unamathele ezwini na noma unamathele esondveni. Ngoba izwi bazalwane uthi umhlabeleli izwi la ihlaba inhliziyo yami. La ngibonisa ukweduka kwami. Ngase ngiyazivuma izono zami. Hayite bandvu tami. Umuntu bazalwane lo hlatshwe yizwi akafani nemuntu lo join elisondvo. Umuntu lo join elisondvo ubuka ukuthi bantu bendani namuhla. Nabenda uyenda, nabangenda kendi. Nabenda ngafuni kwenda akendi. Kodwa lo hlatshiwe. La itinyaweni tami la bazalwane nginetibati temazembe. Hayi ebusidlana ngikaze ngibe ngisidlana. Ngangifika la ngaqala kufika khona ngicala kufunza kodwa inkuni. Bengakwathi nokuthi izembe bakapha baphekisephi. Nginato letibati njengoba ungiva ngithi elizembe angitikhohlwa. Angithi dama. Njalo nangitibuka la itinyaweni ngiyabona sila ngagajwa izembe la. Manje uma umhlabeleli uthi izwi la ihlaba inhlitiyo yami. Umuntu lo hlabekile make metiso kuhlatshwa kuthiwa bo. Bese sekuba ne scratch. Noma ngakuphi la uhlabeke khona. Manje izwi lihlabana enhlitweni. Lokusho ukuthi inhlitiyo iba ne scratch. Le scratch lesenhlitweni ngiso lesikhumbutako ukuthi bebangadlala laba. Ngeke ngidlale ngenxa le scratch. Bazalwane, sihamba nelibandla namuhla lokuncane nje likwatile. Asikabambe ezweni. Asikanamathele ezweni. Uma ngabe sibe sinamathele ezweni ngoba ezwini laNkulunkulu asilaleli ukukhuluma kwabonke bantu. Silalela ukukhuluma kwakhe. Nguye lekumele akhulume send action. As long as you send action, ngetimbo lotiveke bandvu awukabambi ezweni. Hallelujah. That's why ngithe na ungakafika ezweni ungakhubeki. Njengoba usalinyetwa into lokukhulunywa bandvu awukaliva live. Alikanamatheli izwi. Alikahlabi izwi. Ngoba izwi bazalwane nalihlabile. Uma ungamisa make mfundisi noma waliphi isondvo losindisiwe lohlatshwe izwi. Ubute make metiso. Kuthi uma ngabe bekuthiwa kuyabheshulwa yini make lasimelane ngabe usahleli phansi lapha nami ungangibuda kube ngabe kuthiwa nje siyajoyina nje matho nasifuna kuphuma siphume nje nami ungangibuda ngabe sisekho bazalwane ngoba kuhamba nemuntu akufani nekuhamba nenkomo. Inkomo yayijikijela iye la usho khona kodwa umuntu
sometimes uqala ukukhuluma etindlebeni takho andlule etindlebeni takho hayi mina ngikhuluma ngezwi la Jesu ngoba uma thilo mhlabeleli la ihlaba inhlitiyo yami kungako njalo mangifakaza abazalwane ngithi mhla ngiphenduka sasimena labanye pulpit angibakhumbuli nemagama abo ngani izwi lasukumisa mina esitulweni izwi laletha mina ealtar izwi langiphakamisisa tandla izwi lanamathela kimi nami nganamathela kulo mina nalo sabambana timbendvula ngititfola kubantu ngititfola uNkulunkulu wanginikizwe lithi iBhayibheli bafunzi Jesu sekabe wababida sekaqedile nesicuku wathi kwabafunzi lapha kuMarko la sifunze khona ngifuna kuze kuyofika bazalwane ndasihlanganyela khona ezwini laNkulunkulu kuthi izwi sibahle linemandla inkinga yethu silalela ngalendlela lesifuna ngayo thina silibuka nekuthi liqhamuka kubani njengoba liqhamuka kuye hayi bekasho kimi sesi ngeke vela ngisoli bazalwane awunaswi uma unganalutho enhlitweni sathana utakupha tinfo utayenda action ngato uthi Jesu kubafunzi ukhuluma izwi only the word uthi asiweleni siye ngesheya Jesu uqedile Jesu utshela abafunzi kuSimon ngale uthite yehliselani emanetha ekujuleni kuMarko sokhuluma nabo uthi asiweleni siye ngesheya lithi iBhayibheli ngemavi Jesu lawakhulumile noma ngenxa yemavi lawakhulumile izwi lakhe lamnika ligunya lekuthi yena ngezwi soqedile wase uyamba yolala ngoba besakhulume izwi lezwi lakhe lelinye yebo lezwi lakhe lelinye amen lezwi lakhe lelidala lokungekho kube khona lezwi lakhe lelivula iminyango levaliwe lezwi lakhe lelenta lokungekho kube khona wakhuluma lona Jesu wathi ukuthi mission is accomplished wahamba Jesu wa relaxa wathi ngenele emkhumbini lithi iBhayibheli waya ngaphasi emkhumbini lithi wafike walala watilalela flat ngoba bekade ukuthi tikwabafunzi sewude sikweleti ubanike izwi bafunzi bazalwane kwamele banamathele ezwini bafunzi nje kwakumele banamathele ezwini Jesu sobatshelile asiweleni siye ngesheya ifocus ya Jesu ngalomkhumbi kuthi lo mkhumbi from here uya ngesheya wambolala Jesu Bible lithi endleleni taqala tivungvung ekhathe mandini waqala umoya kwaqala tiphepho lwandle mkhumbi wanyikanyika liBhayibheli bazalwane lithi bafunzi bangenwa kwesaba bagijima bayaphansi emkhunjini la Jesu alele khona bayomvusa Jesu babuta amagama amanye uthi indzaba nesabe kangaka indzaba nibe nekholwa lokuncane yini inkinga yebafunzi abakabambi izwi ngoba bazalwane uma sifika kuJesu make metiso uma khona phakathi kwethu lothi yena nakasindiswa wabitwa noma nguJesu wamtshela Jesu ukuthi njengoba usindiswa namuhla kusukela namuhla ngemsombuluko uziyofika ngalesihlanu batabe bang16 labangakukhulumisi kusukela namhla ngalesihlanu kuyofika iSunday batabe bang4 labangakubingeleli kude umuntu losindiswako ubamba izwi aati ukuthi ekuweni kwami nasekuvukeni kwami nasekushikashikeni kwami imvo lengifuna ingangilahlekeli izwi ngoba Jesu ukhulume izwi kuthi umuntu lophenduka abazalwane wanikwa idirection yendlela kwathiwa endleleni kokophethi batawuvuka abantwana kwathiwa endleleni utawuphela imali endlini kwathiwa endleleni utawulwa nabomakhe kude kungako bazalwane Israel nakaphuma eGibhithe uNkulunkulu nakakhuluma naIsrael aphuma eGibhithe wamtshela kuMoses ukuthi bakhiphe eGibhithe
ubayise eKhenana la kuneluju lwetinyosi nelibisi. Ifocus ya Israel nakaphuma eGibhithe akatshelwanga ngekuphela kwemandi endleleni, akatshelwanga ngokushisa kwelanga endleleni, akatshelwanga ngokuthi litawushisa nje nifune insika yefu. Wathi kwangathi baphuma njengemfana nawufuna kuhamba naye edrobheni, ungamtshela nje uthi kusasa ngiyahola mfana wami nangifika la nguthola ugezile sedrobheni angamananga kwende angaze akadli nekudla. Wathi ukuthi kudla kukuphi sedrobheni, timbahla tisedrobheni. Naniphuma nedi niqala ngedrobheni uthi mama ngilambile, hawu lokhu mina ngihambe ekuseni, mama uthite wena siye edrobheni. Ifocus yakhe yonke isedrobheni, akalali nakahle ebusuku. Wathi ukuthi siye edrobheni na Israel bazalwane, wathi ukuthi siye eKhenana, kubo bebajaka elibisi, kubo bebajaka eluju letinyosi, abatshelwanga ukuthi endleleni kutaba nani. Bahamba ngezwi likaNkulunkulu. Bekulula ukuthi bajike endleleni. Siyeva ukuthi kulenye indzawo bebambalisela Moses, bathi usikhipheleni eGibhithe, kungcono khona bekakhona amathuna, bekhona bo-anyanisi besidla. Ifocus yabo yayibuka eKhenana. Na Jesu nakakhuluma nebafunzi la uthi asiweleni siye ngesheya. Umuntu lohlakaniphile bazalwane nonamathele ezweni, umuntu loconza timvo taNkulunkulu ubambizwe. uNkulunkulu ngeke akubide akutshele ukuthi bomake Mthiyane basathi akukhuba khona la. Ngeke akutshele uNkulunkulu ukuthi basathi akufuna imali yesilingi. Ngeke akutshele uNkulunkulu ukuthi basathi awufuna imali yeSunday school. Ngeke akuthi cha bazalwane, uNkulunkulu wathi ukuthi umjovo wezwi lakunika wona unemandla ekubamba tonke timo leti tawufika kuwe. Futhi lo mjovo wezwi awuyi ngekuthi mina ngi-applyele ini. uNkulunkulu uyabuka ngoba lithi livile Nkosi akasilingi ngalokungeduli kwamandla ethu. Uma thatha silingo asehlisa sijikjela kuwe uthi sikulingene, athatha lesinye asehlisa sijikjele kuwe uthi simlingene. Why bazalwane sicomplain kangaka? Jesus. Hallelujah. Ngibani lebekade asitshela uma sinezwi sinamathele ezweni. Hallelujah. Bese uNkulunkulu uhlala ezweni lakhe. Thina focus yethu ilathi teNkulunkulu khona asehliseleni imanetha ekujuleni. Ekujuleni ngila kuhlala khona timfishi letinkulu letingaphaphi, letingasajabuliswa mandi, letingaseva bunanzi bemandi, neweight yato seyiyasinza lathi hleli khona bazalwane. Uma kuthiwa emhlabeni kunemuntu lodobile wadoba le fish leyo la ngayiphakamisa ibe ngangaba bemlangeni batamshutha sithombe, ubamba ifish lengatholakali ngoba ihleli kuphi ekujuleni. Why sibambeke? Sibanjwa ukuthi asikajuli, asikanamatheli ezweni. Uzovela kholwa bazalwane likhuluma serious. Yebo lisuke liqinisile lithi noma ngabe bayakhuluma sesi bebangaze bakhulume lokho musinama ngikadendi. Bazalwane lesilingo leso uNkulunkulu usidirect kuwe athi ukuthi ngenxa yezwi leli kuwe utasikhona. Ngoba uthi umpostoli Paul nakabhala uma sesinezwi kube akusasimi lophilako sekuphila Kristu kimi. Njengoba usesenama feelings kangaka, njengoba usalimala lula kangaka, kuyacaca bazalwane ukuthi awukagijelwa izwi wasinka wayohlala ekujuleni. Uyandanda la itula ulenzela batawukhuluma ukwate eminyango uphuma uhambe. Kodwa na uthola lithuba lekufakaza ukuthi usindisiwe. Kungako ngithe ngicela ukukhuluma nalabo bazalwane labasindisiwe. Lokusho ukuthi siyalungisisana. Ngoba bazalwane umuntu losindiswe mbamba akalinyatwa lide. Umuntu losindiswe qobo. Uma ufunza kuLuka chapter 17 angaphosisi. Kuneliverse lapho ningalifunzi bazalwane. Nguverse 5 nangaphosisi. Nalapho Jesu ukhuluma nebafunzi. La kulo verse 5 ubese ubatshela ukuthi
uyabasola Jesu lapho nabo bafunzi. Bathi bafunze kuJesu. Nkosi yanzisa kukholwa kwethu. As long as isandanda abazalwane kukholwa kanzi. Umuntu lojulile lembo leyenda emakholwa lajulile ahlale emfihlakalweni noma sebangakhuluma ngaye bazalwane bathe make Mthiyane uyajola simbona hamba nababemetiso make Mthiyane aqhubeke ngathi akakeva lutho akakeva ngoba usinkile ekujuleni tindzaba abazalwane tikhulunywe etulu bavula bafuna tindzaba ukuthi abathole etulu Jesus. kodwa laba sekujuleni abatithola tindzaba. Hallelujah. Lo uNkulunkulu lengikhuluma ngaye noma lo Jesu izwi lakhe lingumuthi liba ngumuthi wemtimba wonke muthi wetindlebe muthi wemlomo muthi wemehlo uyenda ukuthi netimbo lesitibonako tingasidestroy uNkulunkulu uyenda ukuthi nalesikuvako kungasidestroy besingeke bazalwane sithi siyakholwa bese sihlulwa timbo lesitithola endleleni besingeke sikholwa leti fish leti hlala ekujuleni le makethemba le phase ekujuleni tiyasinza iweight yayo yasinziswa yini tibambe izwi tahlala ezwini izwi lahlala kuto lanamathele ezwini akusilula kundanda akusilula bazalwane kutikhanza tehlatenyuka kumaSunday kukhonzwa no tibanjiwe yizwi. Hallelujah. Ngoba izwi akusingilokho seBhayibhelini kuphela lesikwenta kahle lokukhomba ukuthi uyaliva izwi. Kunalivesi ngamabomu ngibekise kuba seEfesu lelikhuluma nalapha lelithi banivanyana lalelani batali bene enkosini. Once wangasabalaleli batali akekho ezweni lokusho ukuthi izwa likho kuye. Bazalwane kukholwa kusikuthatha imike sibahlume phambi kwabantu kuhlabele. Kukholwa bazalwane akusikuthi ngoba kukholwa qobo letimbo tisinathi khulunywe enhlitweni yakho lenhlitiyo yakho kumele yondleke ngezwi kuze izwi libe iwaterproof libe isin proof libe inhlebo proof libe manga proof izwi noma tifika titho izwi lithi akusikwe kulalelwa nguwe lokho ngoba sathana iBhayibheli lithi uyabhodla njengengwenyama ufuna lathi abagwinya labanye bazalwane bagwinyeke badlala titayela badlala njengetifish letincane etulu imbo leyenda naNkulunkulu sibahlanga khondeki kahle sigwinyiwe nedi ngoba sikamukwa lokuthi ngisindisiwe bazalwane Jesu inkosi nesindisi ngimuva la enhlitweni yami abasimuki lokho amadlwatane lokho abasimuki lokho umuntu lonezwi bazalwane awumxoxelwa ngumuntu uyambona umgatha nala kuvuka etimbo letinkulu la kumele khona umbone ukuthi uyahluleka kodwa uthi na uthi uyamvusela ukhuluma naye athi inkosi seme ngakini ngoba uhlele ezweni uma unganali izwi usathatha isolve inkinga leti ngeke tisolveke kungako bafunzi azange baphikisane naJesu bazalwane banamuhla make mashele kubhlungu kulukhuni ngisho kumdlalisa kudlala nje kumdlalisa nje nokwanda umdlalise nje uthi senginemalanga ngingakuboni ya kuthi tonke itimbo lebangathikukhuluma beyangazakhulume lokho kanti yena ugathane nami na leBhayibheli uthi Ezekiel ungento umlinzi but the way bazalwane basensitive ngakhona kwangazuthi enkosini betela ukuthi akamana ngithinze shemu ndohamba ngohlala 2 weeks ekhaya anendwa latayisho kuthi ngize ningangiboni kuthi make bani ukhulume so kwangahlali kahle kimi aya ukakhiwa awukajuli jula. Hallelujah. Jula Jesus. abasihlebi thina. Hallelujah. Bazalwane mhlambe mina ningihleba nonke futhi. Hallelujah. Ukwangibona ngingede esontweni. Awu Jesu. Nginebantwana nami njengani gogo phethi. But ukwangibona ngilove esontweni. Hallelujah. Angisho abazalwane kuba ngimake mfundisi. Indzaba yamake mfundisi ngikhanze ngendlela. Hallelujah. Ngiphokophelele ngesheya. Hallelujah. Futhi nginquma onke malanga ngathi angifuni ukudisturb ngiyo.
Ngithi umuntu bazalwane uyatalwa spiritually. Hallelujah. Angatalwa spiritual utalelwa ezweni. Hallelujah. Konke kwakhe, kudla kwakhe, ukukhuluma kwakhe, ukugqoka kwakhe, ukuphila kwakhe kusezweni. Utelwe spiritual. Bese umuntu uyatalwa enyameni. Umuntu lotelwe spiritual sesolka. Nakakhuluma ngababe Mthiyane uyati ukuthi ukhuluma ngababe wakhe enkosini. Kunetimbo langeke atende mbaba wakhe ngathi. Hallelujah. Uma tenda baba wakhe ngathi utshela lo babe ukuthi you are not my father spiritually. Jesus. Hallelujah. Ngishizwe mina. Ngoba izwi bazalwane liyafundzisana. Kungakho sometimes ngiyangathandi bazalwane angisho ukuthi wrong make kubhayi. Mina ngiyahluleka bazalwane sinakushunyayelwa. Ngiphakamise tandla, ngishaye tandla. Ngiyangihlula ngoba mzalwane wonke lo shaya tandla ngabe leshumayelo imgudlu tata akaphakamisi. Angeke usibone sandla. Uphakamisa kathi bathi utophumelela, utobanaka usebente ku. Siyaphakamisa nami ngaphakamisa lapho ngoba ngisakufuna. Kodwa inshuma ngoba angisho ukuthi ku wrong. Inshumayelo mbamba lekulungisisako. Kunakuthi uphakamise isandla ilethe kunyembeti. Ngoba uhlala utibuka ukuthi nginamathele na. The way wenda ngakhona kuyakhomba ukuthi akonamathele. Bazalwane libandla lisilo lemuntu. Libandla la Jesu. Uma singakanamatheli kuJesu asila kiwa khona. Asila kiwa khona. Uma Hezekiah akhuluma uthi ngikwende umlinzi endlini yami. Babe Methisi una le youth la igadzako bazalwane. Lenye iyaqansuka ukuthi nethi babe Methisi uyayichecka. Baqansuka labanye. Mara lo muntu ufuna akathola lithuba lekutoma la. Ngamthanda Jesu nakonze njengami kuze kuvele nala. Uyinkosi namsengise uyambilo yami uthole lithuba. Lo hleli phansi umholi wakho uyamangala. Uyakumangala. Bantu kulukhuni ngisho kusibingelela la nje kuphuma nje la. Kumatima kukubingelela kuvusela. Uyatibuta uyabona ukuthi akunazwi. Ngiyaqakeka makentozini thina bomakoti siyakhona kubambelela emakhakhethu. Ngisho noma bathi bosikona bakufuni. Kodwa enkosini enveni lengasiye umuntu yemnikati siyehluleka. Kukholwa bazalwane kunemhlabeleli bohlatshelelo zala make likhuleni lothi umuntu okholwayo simbona ngezenzo. Umuntu okholwayo simbona ngezenzo. Hallelujah. Umuntu okholwayo simbona ngezenzo. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, amen. Awubhale iphepha uliplagela ngemuva. Uthi number 1 Mrs. Mthiyane make mfundisi. Number 2 usindisiwe uyakholwa ingadi yaJesu. Number 3 akalove sonke. Number 4 bantu abakhe noma bamhlupha uyayo. Le tendo lakho bazalwane. Hayi endlini yenkosi kuphela. Nangaphandle kunebantu labangafakaza ukuthi awukagcili. Hallelujah. Awukagcili. Hallelujah. Awukagcili. Awukagcili. Lithi livile lenkosi. Leti inhlupheko leti khona emhlabeni. Tendelwe bona bazalwane beni labakholwako. Kodwa leti inhlupheko bazalwane ngathi tina njengemvula yasegame. Tina emganduzweni ingane amahushu. Tinhlupheko endlini yenkosi kunabantu leti batargetako kunaleti ngababambi. Nase uthi ufuna kulalela le story sesithembe kuthi sesithembe wanyamalala kangaka. Hayi kusuka kwagula babe lomncane bamyise ethemba ngangakhona kuya ngabe bazalwane ngimela mina ukwangiva ngikhuluma ngababe lomncane nginabo. Hallelujah. Bathi lesinqumo lesangiyise kujuleni Hallelujah. sende ukuthi ihlobo tami tibe la nesikhathi sato nesikhathi salowezwi. Hallelujah. Ngoba lowezwi angalahleka Oh, kuthi Jesus. indlela Hallelujah. utofeka. Oh Jesus. Ngiyubuve nebunanzi. Hallelujah. Ngikuthi awulinyatwa na into lencane Jesus. ngoba kuhamba wena ngenyama Yeah. akuhambi izwi. Hallelujah. Hallelujah. Izwi bazalwane lento nje noma kuthiwa sifelwe. Bengifelwe ngibhodi wami mina last week. Hallelujah. Angcwatshwa. Angizange sengitshele umuntu. Hallelujah. Angase futhi ngithothobale. Angisho ukuthi ku wrong bazalwane ngoba kuya ngokuthi kufika kanjani. Awu, Nami Jesu. nakufika lo mbiko futhi ngikhanze kabo ngikhanza ngisemsebentini ngehla ngenyuka ifoni yangena ngisendleleni ngisayongena la ngingena khona ngidikhanze sengihleli phansi sengikhala
ngoba isikhathi semvelo siyafika. Hallelujah. Kodwa ngenxa yalolo lakimi lo wezwi lakhe, lo lothuthuthanako, lo lothi ngibendela umusa labathi inkulungwane Hallelujah. wangiqinisa wangithuthuta. Hallelujah. Kwafika isande ngiphile isaka, ngcwabe ngayitolo. Lelesingaka letsenda bazalwane, ngoba lokunamathela kuye. Kwenta noma ngisiphi isimo, nasivela uyadeda wena, Hallelujah. usijikijele kuye. Jesus. Noma ngabe singange emkhumbi waselwandle, immediately sivela wena uyadeda usinika yena. Hallelujah. Yena udila naso. Bese athi umhlabeleli ngiyokubonga sengilapha ya. Lapho ukona sekungasekho. Sisakholwa bazalwane. Uthi make madlala njengoba ngisho, live laNkulunkulu nalikhulunywe kahle, kufuna uphenduke noma ukwate. Lokuphuma ukwatile chaza kona ukuthi alikho, ngoba uthi Johana nakabhala uhlala kimi nami ngihlale kuye, athi nguyena owenza umsebenzi la. Athozinikela kusho umhlabeleli, aphathwe nguye, uyamncobela nezitha la. Hallelujah. Awuncotshelwa wena uthi ngcobela. Jesus. Ngoba ungaqethi kutinqoba ulova nasesontweni so uyanqoba. Noma ungekho wadiwa nokuthi ukuphi. Ngoba spiritually uyabatshela abatali ukuthi you are not my parents spiritually. Bazalwane sayogwetshwa la siya khona. Hallelujah. Angikhulumi ngabantu abajoyina esondo mina. Hallelujah. Ngicela ukukhuluma nabantu abafuna kezulwini. Jesus. Lo joyina esontweni akasalabuka ukuthi Nkosi, uma ngingafika kuwe indvodana yami engalunga. Hallelujah. Lenza babazalwane yokubamba izwi. Lenda noma ngakuthiwa ushayeke njani. Kunetimbo longadimisti ezweni. Uma uNkulunkulu sekashito, awuqali ngekwakho. Bese uthi nakutawusala ngitamnika. Hallelujah. Kanye ngibani okhuluma izwi, kanye ngibani owendako, kanye ngibani odalile, kanye ngibani ophumelelisako, Hallelujah. kanye ngibani onika amandla, Oh, Jesus. kanye ngibani oncobako. Hallelujah. Why ngalesi isikhathi simlethe ngemuva? Hallelujah. Siqale ngekwethu. Izwi likaJuli asikasinki. Uma sewusinkile liyakuhlula, likuhlula ukhala tinyembeti. Bakhanza uhlele ebhasini esitulweni ukhala tinyembeti. Bazi kwende njani make sithola ukuthi ngilosesindlula la. Ungikhumbuta ngingakholwa. Kube ngilesikhathi ngingakholwa ngase ngimbambe ngetandla. Kodwa izwi libambe etandla dami. Jesus. Hallelujah. Namhla sinemakholwa bazalwane atilwela. Ayatisolvela. Uphila nabo ngiphila nabo umthobisa endlini. Ngaphila naye yonke leminyaka mara ukuthi uphumile nyalo uyepha ngimati. Mara utalwa ngimi la. Hallelujah. Uyakhomba ukuthi spiritually she's not a child. Hallelujah. It is because the word alikho kuye. Bazalwane, ngiyafisa uNkulunkulu asisithe. Etimeni lengengandlula kudo mina. Ngalesi isikhathi ngiyangithi nangibuka ubufakazi bami make Metiso. Ngithi letinye timbo letiningi uNkulunkulu ngathi bekade kuthi ngidake ngime phambi kwabantu ngikhulume. Bufakazi bami lenginabo bazalwane. Labanye bebangeke beme kuko labanye. Yakwadi ukugula. Hallelujah. Kakhulu ngendlela ledlulele. Hallelujah. Ugule ungakhoni kuma, ungakhoni ukutigezisa, ungakhoni ukutidlisa. Ulale uthi na uthi uyasukuma uyema uwe. But angikaze ngisuke ezweni laNkulunkulu. Kungako nendlela bazalwane ngimkhonda ngayo uNkulunkulu. Angikopi kumuntu. Ngivela omnye umfundisi akhuluma ngamuva Sithembiso Zondo. Athi into lento umuntu aphumelele bazalwane kunamathela ku3 yetinhlobo tebatali bakhe. Anamathele kubatali bakhe benyama. Na uhleli la makwakho lokutala kungamkhulumisi ningavani uzusho ukuthi akayungibona utangibona la ngifunza khona empilweni awuyinzawo. Singasakhuluma ngelizulu selikhashane kakhulu. Ngisho nje empilweni ukuthi uthi khanze nje uthosta inyama kumnanzi cha kumatima. Ngoba liBhayibheli la kuLuka chapter 17 na uqala ku verse 1 verse 2 wakhona uthi noma ngimuphi umfowenu lokonako mthethelele kasikhombisa kuze kube kasikhombisa.
angathi kuthi ngibani onesikhathi saloko bazalwane sekuthi uyafika sesigugu kimi so ngonile ngithatha icalculator 1 uyabuya level plus 1 uyabe plus ngime hey sekutofika ku7 umlokholwako uyakhohlwa njengoba na Jesu utono tethu utiphonsa elwandle lekhohlwa kube uyasikhumbuta ngabe sisema la kube ngangimela nje uyanginekela nginekele wena wake wenda lokho wena ngaba ngimbazalwane but ngoba uyasithethelela khohlwa sine lesitibita ngaJesu ngoba iBhayibheli lithi kumele sitibite ngemaKristu ngenxa yemisebenzi lesiyenda koyebu Kristu ngigule ngiphile ngigule nangilapha eguleni ngilele lapha eguleni angikhulumi bazalwane ngebazalwane ngithi Nkosi maye ngibakhumbulile ngithi Nkosi nangingaphila la into lengiyokukhonda yona ngeke ifane ivine yasesiwami longilamako ngeke ifane ivine yagogo gama longitalako ngeke ifane ivine yababe Mthiyane longishadile ngoba uphilise mina kungaba bazalwane ngimkhondi njengoba wonke umvenda ngibuka la ngilandze khona ngeke ukhone kuma nakunetimvo longatendelwa ngeke ukhone dabuya netimoto dathi tiyangiganza tiyangicetha bali kulimale mina ngedwa abantu bonke baphume bathi tsinzita ngihambe ngohlala esibhedlela 2 months wonke nangilapha embedeni ngingakhona ukuguquka ngingakhona kwendala ngithi Nkosi na ungangivusa la ngidakukhonde kwangazi ukuthi angikaze ngikukhonde angilijoyina ngabazalwane lisonto ngaba nebhadi ngathi ngihleli phansi nami la ihlaba inhliziyo yami kungako lengifuna kukwenda ngikhona ukukwenda lengikuconza ukuthi izwi make metiso alitholakali noma phi izwi alitholakali noma phi uthi uNkulunkulu ku-Old Testament nina Israyeli ngifuna kwenda nansi ivumelwano lesisha ngoba saqala sihlulekile funeka abantu labatawuvuma ukuthi uNkulunkulu endele lesisha bazalwane njengoba usahlaselwa inkinga uzohlubuke uNkulunkulu awuboni ukuthi uhlubuka uNkulunkulu wena ubala amalanga uthi hayi njengoba leli viki bangibonile leli njengoba kungiDisemba bazalwane Disemba bazalwane abakhonzi vele ba holiday kusukela November ba holiday kungako umzalwane akasabi noma ngafika endlini yenkosi make sithola khanze ukuthi bathi leli viki leliphelile besingcwaba make mathonsi akade bekangekho akumvisi nebuhlungu akumlimati ngathi uyatitshela ukuthi vela kusiko lebengitele ukona la izwi bazalwane likwakhe enyameni likwakhe nasemoyeni ngeke ngahlala babemlangeni mina nestepmother tinhlungu tokuhlala nestepmother ngiyadadi bathi ngimle kwafuna ngisihlatshwa yizwi ngoba lezwi bazalwane akubi nemuntu lotata okuhlebela ngoba kungete umuntu sasigugu athi buyele eSwatini uyoxolisa utamzonda bazalwane balamalanga abafuna advice bazalwane ukutshela ukuthi una 19 years yena kholwa baze bambite nakuphi kuphoshuma sishumayela abantu ngebovu lesinabo lemuva la usuka khona nabo bamangele ukuthi uphi ume phambi kwalabanye ubafaka bovu sithi sitawakhala ibandla leliphilako ngeke inkinga inathi baholi le timbo letikhulunywa komatho ukuthi umntwana lokhuliswa ngestepmother angibathi labanye abo stepmother bazalwane nalo wakami futhi ngiyamthanda lelo ngikhuluma ngaye kude lokho wrong la kwenda indlela yami beyindlula lapho indlula yami kube benginezwi ngangukhuluma nekukhuluma leso sikhathi but kwafika izwi lakhomba mina ukuthi wo indlela yakho beyindlula khona lapha ngimle ngabuyele emuva kwayoxolisa mina ngoba ngekume phambi kwabantu ngiyathanda Jesu inkosi babe batibuta bomakentozini ukuthi hawo kuthandile kamalume bekasasithuka le before uma phambi kwabantu uthi lo mnye umhlabeleli lungisa indaba yakho noJesu khona manje sina bazalwane sasathatha ngathi kushumayela mhlambe babe metiso entertainment
Tindvo lotenta ebukhoneni baNkulunkulu bazalwane. Uma ushumayela phambi kwaNkulunkulu, kunetimvo longatenti kahle, tidubulelo tako uyatitfola. uNkulunkulu uyakwati kuphanisha umuntu. Utawubona ngetimvo letendekako nje ukuthi hayi angiliphathanga kahle izwi. Noma ungaqinisa inhloko but utawubona ngokwendeka kwetimvo ukuthi angiliphathanga kahle izwi. Sengigcina bazalwane. Jesu uthi kubafunzi abayekujuleni. Imvo lengenda singakuva lokubhlungu empilweni yethu kuhlale ekujuleni. Imvo lengenda singeva nabakhuluma ngathi kuhlale ekujuleni. Imvo lengenda noma siphathekile enyameni, inyama ilila ibhlungu, kodwa umoya uthuthutele inyama kuhlale ekujuleni. Imvo lengenda noma bangathi kuphele 3 months emsebentini awuholi, ngeke ukhalele bantfu, utawati ukuthi lela ngihleli khona, uNkulunkulu uyondlana. Imvo lesenta sibe ngiloko lesingikho, asikahlale ekujuleni. Kukholwa kwethu akukanzi. Ngoba umuntu ukukholwa kwakhe lokwanzile, uthi uvile ukuthi bathi ulahlekelwe emvana, uthi utambona la sonveni umkhandla ahleli phansi, bahlabela abambela angahlabeli, umkhandla guitar chorus. Uze lo munye lo nga understand athi ha ujabule njani lo make kuthi umvana lahlekile. Akakajabuli bazalwane ebuthongo buyaphela ebusuku, kodwa ukhona lo nemandla, lo sithuthutako, lo sinika injabulo, lo sinika ukuthula kuze siphile dithembisweni takhe. Kunemvo lebethanza kushiwa ngithepho mabaso. Athi yinye imvo lenyanywa uNkulunkulu. Uyehluleka kwehluleka. So yonke imvo layiletha kuwe. Angeke akunika imvo letawuhlulekisa wena ihlulekise yena. Usuka kwethemba wena. Nguwe lokhuluma emanga wathi usezwini. uNkulunkulu wehlisela emanye imvo letawuhlala kumuntu losezwini wawanayo. Labanye bawo bafakaza abazalwane. Labanye bawo bahlabelela. Labanye bawo bashumayela. Bathi uNkulunkulu akathuli. Akathuli uNkulunkulu. Bengifisa namuhla kuthi ngathi khamba lisonto bekungeke kube injwayelo bazalwane. Ngiyangimangale mina emsebentini. Uzukhanza umuntu agcwalise amaphilisi esikhwameni. Uma ke mabasola abasebenza khona kunema sick bay. Azacela emlungwini athi ngicela nithi holala awanyana lemaphilisi sangidzakiwe. Amdzakelwa kuphi sesiolga emsebentini kaMlungu. Kodwa mfune endlini yenkosi. Unetizathu letinkulu letindlula ngisho eBhayibheli. So lanke bazalwane singakagcili, singakanzi ekukholweni, inhlupheko lesihlupheka kwisatawanza. So lanke ngoba bazalwane liBhayibheli lithi uthi uJesu nakakhuluma bonke labanemithwalo nalabasinzwako abaphonsele kimi. Akasho nokuthi hamba ngesineke uyowubeka uthi jikijelani kimi. Akasho futhi ukuthi lesinza ama-grams lamangaki nama-kgs lamangaki uthi phonselani kimi. So lanke safuna kutithwalela sinetimpendulo notokuphendula abantu kuthi ngisengakwendi lokhu ngenxa yalokhu ngisengakwendi bazalwane tonke letimvo lesitikhulumako nasihlangabetana nama-challenges noma umuntu akubuta ukuthi oyikhiphile yini imali yesiningi but ayikhipha sesilabahola kangcono usatohlupheka ungcono ukuthula usatohlupheka. Angithi nguwe lotibite ngaJesu. Jesu nakafaka yena kumuntu uthi umhlabelelo odzayo uyakorobha enhlitweni yakho. Ufuna kubonakala yena. So la kusaphila umgunyana Jesu utaku-expose ngoba usaphila umgugu. Wethu bazalwane kuleti insuku tokugcina leti. La athi uPastor Paul anangabhala ngetikhathi legcina bantu batababangela batithandzako. Akamanje kulova namhla kutshela ukuthi amoli quiet namhla kuyathengeka. Ubona imoli ngcono kunendle yenkosi. Uma ungacompare lamabandla ababemetiswa letibita ngemasabatha bese ucompare labatibita ngemaKristu ngekusaba imithetho yebusabatha bazalwane basenga. Bakutshela kahle ukuthi Saturday ngelanga lesabatha bapheki. Thina bazalwane siyabhuka senta kwethu ngawasha ngibe ledithi batobona nabo. Futhi nababemetiso lo yangitshela ukutshela ukuthi ukuphi. Bafuna ukuyindana. Angisizwa nabo.
izwi kude izwi namuhla bazalwane sesitawuhlukana bengicela egameni likaJesu mhlambe ufika kwaKhandi lenkosi wawathi ukuthi kuhlale ngicela ube ngumKristu that's why letinye ungakhona ukuthi yilwa ngoba izwa likho kuwe ngoba uthi umpostoli Pawula laba kuKristu akuphili bona kuphila kithi bazalwane ngemandla ethu ngeke sikhone kodwa lona kithi ukhwesisela mina emuva bese uyema uyalwa mina ngifakaza sengqobile amen bengifisa namuhla kuthi kungathi kungavuka lokuthi yini bazalwane lesihlanganisela izwi hayi lemuntu hayi lemfundisi hayi labanye bani kodwa izwi laNkulunkulu izwi likaJesu lathi umhlabeleli la ihlabe inhluthu yakho umuntu lohlabekile uba nescratch njalo nakasibuka siyamkhumbuza ekhaya lo ngahlabeki bazalwane lokhathi abantu bahlabela ama-chorus angabe i-chorus lelo limgciniwa angalithandi ukuhlayela phasi akakajoyini umuntu ukuthi joyina ngamuna wena mfakazi akajoyini umuntu engadini yaJesu siyajoyina kusenta noma ngabe iboneke njani kokho bethu livuka endleleni asihlubuke asiye emuva siyamlalela lowakhuluma nathi saphakamisa kanti into ethu iphetha kangaka bazalwane asihlalanga ezweni izwi liphakeji yabo bonke longakucabanga hayi lokho kungakho imoto emoyeni akukho package yesu ngoba ngiyobe nemoto gogo awuzange sobe nelicense magaraji agwelela edorobheni abaguli labelungu bathi sitofuna imoto la egaraji ingeke ikubulalele nemoto longayincagethoni ngoba ungayibambi wenawo ifide ufa funa sihlale ezweni izwi ngilo leJesu bekathi kubafundi siwena siyangeshela kube babambe izwi ngabe wazi noma kuvuka ivunguvungu banamathela kunokuthutha indlela ngaba uthi into siyangeshela hey asikafiki ngesheya sibambe izwi siyophapha sesingesheya sinezwi ulahleka izwi along the way abone ukuthi baphephula ubona into letingonga kangaka unazo inhliziyo yakho empty ngezwi ilanza konke lokukhulunywa abantu lokwenziwa abantu lokurongo ulahlekelwe uzulahlekelwe nayinhlonipho ngoba kunalutho la uphethe thukandi ufuna intshintshi uyafunisa ufuna into kakhulu umuntu ophumela minyango ukuthi awuyiphinzo bazalwane sayina contract lana kuma abantu sesigugu labathi izwi la ihlaba uma vele ngekho kuhlatha kunyele gebele encane ngaba khona kwandala bangafika esonweni uma singatshitsha abantu sosithi asisakhoni-ke okay baningabe bangahlubuka hayi sesasisagize esontweni sekubhora njani mina sengikhonzele emkhumula kezele agizele awa nehayi akusana konke sesiyemthandazweni bazalwane